ban kentiu ya ka cricket hapo ka dong ba ka thain ribhoi ki rangba nong yalam ki ba pau khmat jong ka thain ki la mi shakhmat ban seng ya ka kunhun ka ba thamai ka ba latip kum ka Central Ribhoi Cricket Association CRCA ha ka ni ka kunhun ka ba thamai la lam khmat do ba don kupa sumer kum u president ba ba Rocky Marwin kum vice president harangkat kiwi pat ki rangba ki ba don ka jing angnot ba ka jing e ban kentiu ya ka jing la kai cricket ha ka thain Central Ribhoi Cricket Association kuma chipentip pi pa ba ro di club fair apa jong Ribhoi district jongi nila form ni ka Central Ribhoi Cricket Association kajili kolong balingi form ni ka Central Cricket Association kolong ba i ba ki than jongi i samla i bobol ma i shimbenta ki tolmen fair peniat di club di balang bobol ma ki bobol ma kile dengan tennis board tinggi ba ni ku kitong song sinong ki player ke barim bobon ni iron ko ki kompar khat ke jongi golong ba larang ni alat ki samla ku ni ba kile khatang ke tennis ball ni ba kanamban ka future ni jadi kadang ni so thu ba ho ni mong ba cricket tennis ball ka siu ka biang ni ring yong bangin ora na ban ikai yang ai ka platform ya ka professional cricket ka bolong ka deuce ball te ha ka jingi me tibot ni lampong ni shong pra ni harin habangi ya welang gi pelok pa ni shong kan ting na fix ka sipo to ni ngasin da rai bangi da don kampan form no da cricket association but ngila yo bun ligi keteng jo cricket association hanai gi ba ka don pa Western Ribhoi Eastern Ribhoi ni small ba kan ni ka thai musling jo ngi galong pedeng bring him I know da Central Ribhoi te barok gi one meeting at sini ki badan ki baidan nang nilai ibet bangin form no ada Central Cricket Association. Te ka jing thu ko juni kalong ba ini kai ka ban promote cricket apa ka thai ni jongi ban play ke platform ki talented youth mo ki bela kai cricket da ka lenti ka balong professional cricket da ka youth ball. Te ha bangi alaya ko ni yong kumlo bangin in pen sawai kali. Baro yong bangi don kam ban don do da cricket league. Di mentang ini ada berai, mat dari show meeting berai ban pelong dekat the first Central Ribhoi Cricket League youth ball. Ya kan ni ngeladep ai nama ki poster, maka dengan last date kan kat sautu ni. But kan yang ngali pi kubal setengah kolong ba ngin yo ban sedang no kumlu mentang ada fix ketarik ar pui tarik jong mulai March. Kumulong mentang ngila yo kumbak hat arti klub ki balap conforming ni makin simenta hakani cricket league. Bangi sunguro ya ka dabas nong umsni probably bala INOC ni bangila ban play office bakumjo ng ai kuplay ya ka umsning sport and social and cultural club kabla ai lahat ingi berperan kami ketika badan po patarim man pelong ke league bang ngipentip ipi ni bang hakati ka play ya ka first Central Ribhoi Cricket League youth ball and one play umush kongsal chief guest the president ka Meghalaya Cricket Association Sir James PK Sangma bat ngan pipi ka jitu jungi gamput tahani ka khubor ko bahai ki samla ki stop bele ka cricket nolo kan ta ngidon ka thong bangin don ka jong ka cricket academy nila don lu bayingi tai ban pendon lu ka cricket practice net aki jaga ke bolong center kelang bagi samla ke ban sap kila ban ile practice ban practice daga youth ball ile ban play ibon kilat ganti ba isama jingi kin kieu hakan ile kai cricket iso itip ba kathan jingi ka kam la kai cricket kala kieu na pospor bangidon kam ban ora no daga right track ban kin dia le no daga youth ball ngili di stang jingi ngi scam bangidon ki members kin kam aro idon ka collective responsibility Gila kata jing ik ya cricket ban gentiu maka ni dia linti ke platform ko ni ka ba ban play platform ya ki sama joga dong than ni maka cukup por ni so thu maka tiga madan umsning kadom doi ke permanent playground ni ni la ya wat ka tu bani tili ki jaka hari ni so komen me thu pi kidon ko ni sidang po umsning mampat dia thu berteng bagi la kloy ban bi samat ban IA jaka Ikan iru ngilang show meeting, kumlu ban betulun ni kam, bangi sim bangi sedang ke target kum ke association gedon ba ngin yalam ban kadon ke lenti ke ba kadon ke destination kadon ke thong ye ki ke lat ke lenti ban kin
ni sama ni kelak ban pen i kasap tu kata kali ke ba ka jing stang ka jing tu ni ka tu fokusan ni kalau ba kumno bangin promote ya cricket in the right way that is a youth ball bagi ke scope dia kata ketika thong ke Mahkamah jo jong ke Central Review Cricket ni pendai so tu bakla bang ni temu ni dah kajing temu ke babha namanta kalau we ni sama jing ke cricket how review distribution ka dalam mensua lalu ke jong ke bentar ke menteri maka piti bika review sing kala he kala ya kalau ke bakhya kam kala khya ya albi ban ban penya di kitab neng joka ni so tu la ngi aphan ni ka review cricket association mungkin kalau ka ka ban penya ka ni tinggi ngimi sakhamat ban ite ban penya ban promote sporting spirit of cricket